samo. I sliva se skroz dole. Samo spuštaj skroz dole. Evo i ovdje na Da. pojasu, Da. vidiš. Da. Slava. Već dan, od ponedeljka. Prvo iz očiju je išlo, Da. prvo su suze se pojavile na očima, a sutradan je počelo iz desnice, Da. pa juče je cijelo poslijepodne i uveče. Da. Danas isto manje, ali evo vidite, uvijek znači Da. polako Da. ide. Da. Evo ti na pojasu ovdje, Miroslav, Da, vidiš kako sliva se. toči. Da. Sveti Arhangel Mihajlo, crkva je posvećena Da. Svetom Arhangelu Mihajlu, znači štiti nas Bog, Sveti Arhangel Mihajlo od neprijatelja i nemamo se šta bojati. Da, Tako je. tako je. Ko će nam šta kad je Bog s nama? Tako je. I Sveti Arhangel Mihajlo. Što ne mogu da prekinem baš snimanje, gledao. Nevjerovatno. Možda zbog ovdje nemaš signal, možda kad je to. Ali to nema vezu sad. Da, ali evo ti pogledaj, ne mogu da prekinem, možda da snimam. Nevjerovatno. Evo pritisni. Ništa snimam.